Hanna sgeulachd gàidhlig leibh mi fíd, va? Cofiad how... Fan ja meer eiste te woorden in shock, wel meer wie fiach in die sgeulachd in ghoirid schrijven. Fys ik rona, ach smaoineachadh, mische, dan sas aan een Litreachas. Na bigárach, caraidean dheagh. Simich sgríomhadh dar a hánig go Saoil Litreachas chomhairle gníosta. Ach, sé rud is cutre miche go bhfuil a caraidean. Caraidean dheorú ar amsa léibh. Ze teacher beelde hoenet, agus hoort rona gemeeg de car, agus onerach. Weil, ha steile tarigachagad, agus hanna character in eintjineach. Wel, kaste me jou een volg te go. Smaoineachadh me na chaint agus na jalavan ha sin na cruúthacha chuúd. Cuideach, léibh agus léibh. Léibh stúga inile, go tlachgan, ach dian baganta léirve sedig in the naum. Smaoineachadh me na bhua dheagh rosgranin, paragraph in is capitulin, edd glósad is astar na sgeáil. Ha mi a tic sin. Ha sin gemak cúidechal. Seo fer a bhéile Marsaili. Sure, het say sias, ha sin je brein moet schrijven fiction. Leef moedig ik chomhairle in de sgeulachd in ghoirid. In rud de bear a chuir drúmsa min Jane sé gon tuciad gar orm, a fes go bhfuil deireh bhí seach an sgríobhadh. Leef mi een sgeulachd seo, nach boeie goed, schrijf mi gemak bhith in ghoirid. Van schrijven daar cho ma, immig jalaf is farach gin, churáin een paragraaf agus let dus een sentence. Nach boeie goed, sgéile man títal sin. Adam seach is tíabhíoch go de fìor. Ha títal in sgeulachd in ghoirid cho cutramach cón war is a chola cáil. Han títal héin gad haring isteach. Bhir is sin orm san stóri a léibh. Dalorst?